te fia te whatalo whatu le nei fwoi vaenga te tae au ma ua lunga le ainga o le tua e umwhai o na maua le manoa e mafuta hai ia awe misi fwoi le mai moanga ma lau whaasau saunga i le nei fwoi aso to e whaapupo mai le li whaau au inai a tātou Paul Kalama o tau tiute o tātou whaiva tofi ai tātou malo a fu ai lau o mau ai lau tau soipua e wa pe fwoi lo mātou wola ma le malosi tātou te teletonu whatasi o le alofa tu noa lava o lo tātou o lii ua afu ai o na whaapopo pe aso le lei o le olanga ia alo maia le amatari e fwoi tātou mawhatanga i le ni tae au le titalo nganga pa iae a fio maia i o mātou loto o mātou wala au ma le ngang whaalo alo le amatari o le rei Paul Kalama tonu ma le lei ato toa ma manuia pe a whai e iei lau wha unga i lunga ia i mātou le lingi mai lau wha unga i lunga ia i mātou uma mai ai le upo le poto ma le anganga o whaalinga pa pe fo i le malosi ma le mana le loto tele ma le loto mau e whaatino ai le nei au au nanga au sia le amo ma si tia le avenga e a fua mai le mana o lau wha unga pa aftai lo walo fatu noa ma lo wale le o mau ai lea manoa mātou te whaawawi nai o mātou tiute ma whaiva ia bi ia le suafa ma malu o Yesu ke riso lo mātou o lii mo lo mātou whaola ia tau sauina i mātou le toto le tamai mā moe wha mole mole anga ang pa ia to la wapi la wa angelu le menei ia whapa ia fo i le nei a wala o so ta inga o mātou whaangaina a wala wa le whaasoaina o lo fina ngalo le tala le lei o lo malo ia o le mātou talo lea wala lava le soafa Yesu lo mātou o lii mo lo mātou whaola o ia ala to ila mātou tarasanga amene amene ia praise the Lord au sula le tātou ki inga mo le ali e whamanui i pelo na suafa pe se whai mai vi ia tuia tātou i le ali ilo tatou ali ia i fo angelu ua mau i lunga au mai a le pale ali i lelei ia wha paleina le tupu awau le ingalo i tangata e ua olai o le malaya sa tatou i ai ia sauni lava vi inga tatau ia wha paleina le tupu awau o nu atoa i le atu lau lau whaalongo mai i le nei balao ia o tō talia lana pulelelei ia wha paleina le tupu awa ne ingalo i tangata e ua olai o le malaya sa tatou i ai ia sauni lava vi inga tatau ia wha paleina le tupu awau e fia whaatasi mai e ilunga ia whapau i ona a e whaatasi ai vi inga tu mau ma wha
tata e ua olai o le malaya sa tatou iai ia sauni lava i vinga tatau ia whaapaleina le tupu awa. Hallelujah. Yeah, praise the Lord. O le viinga e tatau e tu mau fo i lea i lona no foari mamaru sula lona alofa lona angalelei e wha manu ma wha nei na le suafa o le tātou tupu o le tātou walii o le tātou atua mo le tātou tamā o le tātou mataia e mai e o mainu uma o i tu ainga o lanu mangangana tapuai ala langa ma vivi i ateia. Amen. Yeah, praise the Lord. Yeah, o te tau lava au a lea o whapopuina mai pēa aso le lei o le soifua ma le o langa mo tātou. O le mau o le nei tae ao, e a mai le mātai o lona mtau pui lima, o e pui tōru sifuru marifitu, ia e fia whaitau ina la mo tātou le tae ao nei, mātai o lona mtau pui lima, alu whai upu tōru sifuru marifitu, o se vahenga o le launga Yesu rungo le munga, e pe o na vea aile nei launga o se launga pito, sili nei na tauta ua i le lalolangi, e ui le tele o le wata mamai, i upu ma tautalanga. Alo wha mawina e le tō tele o le au sue o se launga sili nei na maua lunga lona anoa ma lona tāua. I mō le tangata soifua i lona o langa i le ngata yaso uma a lana au nanga i so se vaenga o soifuanga. A lea lai fia wha ia marwha upu e tōru suru marfitu. E mau ai se wha mahalosi mo oe mau i le nei tāo. Ia wha whonga mai lea lau whaitawina wha pēa. A ia wha pēa la o tu upu. Ioe, ioe, ele ai. A wale upu e sili na upu. Mai le leanga lava ia. A ia wha pēa la o tu upu. Ioe, ele ai. A wale upu e sili na upu. Mai le leanga lava ia. And from the New International Versions, Matthew chapter 5, verse 57 says, all you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Amen. May the Lord bless the reading of His word. Le asolanei i tātou devotion i alewa amtali ai le principle 7 of how to fulfill your vision. E matua foi o le vaenga tolu nei o tātou devotional series o lo wha au tu o ta iala es fuluma le lua e mawhai ei o na wha taunuina le tō whama mau o tu ina le atua i to tono o lo fina ngalo i a po lo loto. So this is the principle 7 o le a matalesa no le ta iala lo na fitula lea e peo ne whaafonga mai o whaitau wina aile i ale matai o a ole au tūla whapea set the priorities of vision. Set the priorities of vision. Ia te whamatala i sisi o na whamatalanga la tamai whaingofie. Ia whatūlanga whataua o le tō whamamau. Ia whatūlanga le lei. Ia whataua ma whamuamua o le tō whamamau. Rono winga so se ngā luenga e whai. So se au nanga e whai. O le ale me ua wala uina ai oe mau. I le company, i le malo, wharamutonga. Po le kalesia. Ia polo ainga fo. Ia ei loa po whea te tau na ave ei lau whamuamua. O le taimi e te amatai. O tau mawha e tau na e tau mawhai. O loso i fua malo loina. O le budgeting o lau whasoa. How to budget your income.
whawhiwhianga na whasosoa lo manuia ma le lumanai o hangi au investments o iai e whai e au teu ngā tupe e mababa ai ai mole le lei ina ia auane i motu sia ia le manuia le ngata le manuia au le malosi ma le ola ma le fia i meo ua whapena no o ieila ua unanga amen o le winga la na o set the priorities of your vision. Why? Because if you want to be successful, you need to set priorities for yourself in relation to your vision. Awa mana manuia oe e manuia lau au nanga po lo to lua po lau whanau ia po lau tangata foi. E te tau lau na e tango e whatu langa lelei ia mea ta ua o lo langa. Pakulanga lelei o whea me e malei fua mai o ngai aru mua le iai. O le are kai me kakawai ngai aru e ke kofa. O le are kai me kakawai ngai aru ke kaalo. O le are kai me kakawai ngai aru le mea. Ia e malama lelei i le whakulanga inga o mea ka ua o le olanga. Ina ia mawhai o na whataunu wina le manu lau ti po le moe mitinga o lo loto. Priority is the key to effective decision making. O au whai unga o mai whai, mau whiriwhiringa o mai whai. E fua iai ia au whataua, e fua iai le whataua le ua e whatulanga ina. A se au whataua, mea e te whamua ina le o langa ni. E se foi au whiriwhiringa mau whai unga. E o le mea sa kaunga i oe, a le mea le ua e le ai, o le mea sa kaunga e le ai, a le ua e i oe. Ma wafonga le mangingo le lei ko e whai ngofia le upo le tātou li, e pe on whaitau ina. Le mea, ia whaapela tō i oe le ai. O ko kele isi kaimi ua kaunga e le ai, a la ai ke i oe a, la ai ke i oe. Learn to say no sometimes. Not all the time ke kaukala ai, yes. E leo le whai mai a, yes. Le whai mai, yes. Wai mai a kua walu aku ai male ola olu a inga, ia e maise au mea kōkingo, onga o le whai ngofianga e, yes. E koe ngā mea whole o le yes whawale wale, o le alo whabuanga le, ki ngā asika mai mea e, o le mariu o le pepe. Ara awe ai angi konga ke le e wai hanga le, learn to say no. Be smart. Ia ka mai lo mawhau. E whai au whai unga. Nanga o le mea nga o le whakulanga mai Yesu. Whakulanga mai ale i mo tātou. E ui o le la unga leo o over le rua whetau sanga. Ai o mari kaimingi o lea lava i eilo nā o ngā mo tātou. E lea le anga lo whai atu le ai. E maa fuanga e le ai. Langa o le whamua ma le whakaua leo i ai. Mo le whataunu wina, o le manu lau ti, po le moe mitinga, po le tō whama mau i lou loto. E whalango i lea. I lou ta mau a inga. I lou maa losi. I lou soifua maa lo ina. Hai misi ale mau poponga lou a inga. E ka kaulanga e usika ai i lou loko. Ma le mea leo whata oto mai. You know where, o leo langa le ne. E fua le manguia o mea kako ke whai. Ia kako whiriwhiringa e whai. E fua kako whiriwhiringa e whai. I le whakaua le ota mai mo tātou. Mo le whatau no uina o le mea tāua o lou wala uina wa au mai le tu. Your life and my life is the sum total of the decision you make every day. We make every day. I make every day. O lou soi fua malo ola. E fua I whiriwhiringa o whai unga wa tā whaia. Ia so umalaga. Ao nei whiriwhiringa ma nei whai unga. E a fua mai. Ina ua e loa. Po whela I ei lau whamua. Po whela I ei lau whataua o le o langa le nei. E le anga le kim. E le anga lo walu e te siasi. E lo le anga ia lo walu e whaile e mea mo le mea. Aia mga kua. Po o se mea kongu lea. O whaka oko mai. E ma whai ei o ngā manguia
ia le vala auina o ele atua i le whaife au, i singia, palama, fō mai, o whea ngai halu i eila o wha mua mua. Whai la au whiwhiringa, whai au whiwhiringa, ia fua au whiwhiringa, i lunga, o le manu lauti o whata oto ina mo tātou. So le mela na e ao no tātou mawhau whau. A ue ke anu ko i ngā mea voi lea. Niuto. Wala lau i ngā mea o le niuto. Wala mo le ki ar ka vale. E ia le mea ngai ke kangoku i le vaanga i kangoku i ku le niuto. Kusala lau o rusi le kia. E le anu ruma. Le anu kua. Wala ke anu e kau ngā kamanga. Le e kauanga. O ngā suire kia i le mea anu ngai ai. E ele kai me a makai ia nga pio lola ia o le alu ka vale a maka sao si o inga mo kwa sao ai fu la sao ile mai la ku si mai lungo le awala lima se fulu ile ikula pe ongo se fulu ia pe sela a e ke le ngese i lungo le moto we wo sala oi a e ke le vape foi i awala foi ia wo over se lau anga lima fulu ia wo sala o le winga la ka ia e fua me fai a korina nga i le principle o kuinga mai so le ka yala la ta ua mo tātou i le lei tai au whakulanga le lei oe whakulanga le lei ia lo mafau fau ma lo loto ia me fai aua ke kia ia le ngā ruenga o walau ina i oe le atua o ngā o ki sai au so lo loko ai le o tusa ai le o tusa ma le faa sino manga le anganga pa ia te oe mau i le mea ka kaunga i savali ke le kaimi ka ko ue whiwhia la ku i e ka whao wha malia le mangao i malia le mangao ia maua le aka maua le maonga o le whiwhia ai ki ia ko mea ia whaakari mai whaakari mai se o tō rua se o whanau pe whaakari mai ngā ruanga pe whaakari mai whiwhia au ma le ka le sia ale aroa e ka whao pai le mea mani se i longa e uma ua kau le leiro fia le mea ngai mga oi whakoa e ala lo le runga whakoa e saurola ia e saurola e vesi mai ma whai le mea ma le mea e au ngoa ma sau longo mai pe ngai me o ka longa oi mai le me o ka longa kei mingi ka ua ke le set up le leo priorities mo ngā kala a ho olo lau ka alo lunga le ua e o lunga mea kau international ia ua whakulanga leiloa kai mi ka whao kai mi ai kai mi ingu le kai mi kolengi ma mea uma walanga e ke whaale kongu le runga le malai toapu e le kai give chance ka ngaka ia e raninga ia mea kau ka alonga i ka ngaka whaiwhaianga ku sape ke whai mai ua e ila reputation e manguia e nga e malo last year o 2 years ago e le whaalangolango e kai miringai e once ke whaale kongo le kai miringai toapu ai sia langa ua pisingisi le mea o kongi le kupe o lai mala e sanga kua koe pela vango e ki oe pea whapea lau e whaalango mea uma i lesi kaimi i lau performance i le kaimi le ngai a o le performance la o le kaimi ngai e kaunga o i le best i le top ai sia langa e ka kauanga o nga le lei le maintain minga o le reputation al kalapu o le au o le alama le mea ngai kei ai e a fua mai la le mea nga iau filifilinga le lei ai a fua mai iau filifilinga le lei ilea inga ua e loa o le mea le ua vala uina i tātou e le atua what is the vision o le ale tō whama mau au mai e le atua e tue o na e ngā lue le anga iai inga ia e ho'o iai inga ia e tau nu iai ma ia manguia lo na tau nuunga ke roa e a manguia le mea le ua vala uina i o e le atua e manguia iskanka i ua au kafa ko lua lau whanga ua uso ko whawhingi po kua ngange o makua ai mai se le kalesia a manguia se mea ke whaia inga ua fulfill lau vision e vai e makua ko ke le kaka e plese ia pe au tatu tala noa le vai aso Mose, Kavika, Joshua, Josefa, even Jesus himself he set up his priorities o lala na wha mua na tawai wha longo iei le lana upa mata ia ono foi upo tolu
Yo to mo sa ili le malo le tua malana mi tonu. Il matai se furfe upo e fitu la fe mai. Ka ko wo ka la ile kala le yo le malo le tua. A ko wo ka la ile kala le yo le malo le tua. Ma ka yo lusu fafa upo se fumar fafa mai. E tala ina fo ile le tala le o le malo. That is his top priority. O langa top priority ia i loa ka ngaka ia le kulanga lo ia i le malo lo ne tamale sa we wal mena lena malo ia i seia i valo fai upe ono ma le fitu pe mai ia wa fana o mai mo tātou le tama o fo ina mai mo tātou le atali i lona ua le malo lona ua le malo ave vai mai le manga ia me sau mai a soa mai longa ua e ku mai a ke kako inga ia kako ua kalai ma kako enjoy ia le mangaia o longa o anga tū mana anga i whanua malana anga nuu o lona nā tua ma mea umma o leiko kongu o le malo le tua inga ia kako enjoy a o lenga wala a winga oe le a lava le kōlu o sau mai le tua mo oe mahau e kako ke au ngai ko kongu longa malo. You should know how to set up the priorities of your vision. In order to fulfill your personal vision, you need to set up the priorities. O ai e wha mua mua. E wha mua mua ia kalonga, e wha mua mua le ngā ruanga, e wha mua mua le kāresia, e wha mua mua lo ainga, e wha mua mua le tua. O mea umma so i fuanga ma le o lange. God first. Mua mua le tua. Ia ko wha solo ko ile yo isi mea umma. Po le ala u whalonga lua, whalonga kolu, po le ainga, ngā luenga, o lo so i fua malolo inga, isi mea ia le langa e pulei o le lua kau le alo le se lau po le afe. Pato le number one na mo kako, God first. Mua le tua. Pa whenga wha mua le tua. Study his word. Read and meditate upon his word day and night. Pray all the time. Sometime e ke fastai le vai aso ana pongi ia ma fa pena na e fie tau tala i le tala le leo lona malo e misi al faola tanga na au mai Yesu ke viso o faola ina i ro langa malo tatu o vai mai al kau mai Yesu pengo fie very simple principle set the priorities of your vision ele fa kulanga fa mo fa ka o lau ko fa mama e ke fe sasia i solo no la wala e ke fe sasia i solo la uma fa ya kule me sa fa ya kule me o le tisisen maleti tisisen a fa inga uma ko i makangaka costa ko ai maleola ai mai ser kulanga le ka mau ainga vai mai le ka ua me ia e loa o nga set up priorities ele anga loa au priorities o fa kulanga au fa mo fa ka ua ma kwa fa inga ka ala le o langa ia kia. So le challenge nga mo tātou i le nei tae au. Learn to say no. When it comes the time to say no. Ai au ke yes, ia ke mi lava. Au ke fia ke yes. Ai a over ke me ke yes ai. Ala ke no. Ia o ngo ke le for fale ko isi ke mi. La wa ka ngwa yes ala no. No de au ka. No de ai u. No le fai yanga. No le paie. I only yes. Yes ikusai according to God's wills. No according to God's will. Well, kalanga is if I felanga yes le kai mi se. If I felanga no le kai mi se. You know how to say yes when you know your priorities. E ke loanga e joe e kusa ma le whakulanga le wo ye fa mo ma le fatu fa pena o le lo le ai ia o le lui tau na mo oe ma tātou le nei tae au ia vea foi fa manianga i lo loto e so sani la o nanga po fe lava le matata o le ale tiute wa o ye o lava ia tātou o lo ngalu le ngalu le tua foi fe au ti a kono o missionary o fe lava tātou te ia fa pena o na fatu langa le a tātou fa mua ma tātou fatu tua ina ia malia fina ngalo o tātou tupu o tātou wali ina tātou au na ngai fai ia ma ia mai o wali ina nei tai au ia tātou mai se o tātou ngalo nga fuanga
malawa singa uma tātou te tānu whaatai tama ia vi ia lo suafa whaatai uwha manatu mai ai mātou e nei fui tau ala tāua o la mātou au au nanga ina ia aua nei whese tai mātou i lunga o la mātou ngā ruenga ua wala uina ai mātou e mātou te ngā nuru e mo o e malo malo whaatai a nganga pa ia nei le upu le poto ma le nganga whaalinga le upu le ata mai ma le nganga o le maramananga mai se o lau whaunga ia vi ia le suafa mamalu o Yesu ke wiso le ni tae o ia whamalu e foi kai la tau e no mātou mafuta mwhaafonga i le nei foi taritalanga ia anga le leila ua fio i mātou o mātou wala au ma le nganga whamau alalo ia toe i le nei tae o ia i oi mea uma mātou te whaia i ai o Yesu lo mātou o li mo lo mātou whaola o e ala tuila mātou te taro amen e ma